mahoro Pak Uco. Ada jadi terus. Ni omma ni mau cok. Omma suni na utori na kinon. Mana na? Dia balik na. Nya, Mana balik na? 10.000. 100.000 nak di bokol Pak Uco. Kalau ada belanja mas, orang balik na. jadi ba bino ko mau cok. Bang utur so ni sudah ni. Bolo order sana do lah. Kisah 1,000. Kalau ni, saya 100.000. Mek makan ni dia dah jadi. Hah? Barang cukup bebek cara serui menurut makan mau cok. Order na to lah. Udah mesti sikit tu sa bukus. Ala ni do bereng dah cukup be sisa ni bisa persa 2,000 menurut makan. Gimana kutur makan ni. Makan Pak Uco. Ngadi botol hobi kan? Situ romu kalau nodok 100.000 kan? Alang usah lelengon. Tu dia hebengnya di beko. Tu dia songonan di beko ni mulut tu kan? Songoni mahami tiap hari. Bolong ngalau hari belanja ikat doa ke saya tu kodean. Ibu kamer ga 100.000 dah ngadong bebeli ki. Makan ada selinai. Bol hupangiru hebeng tu unang sila koko. Ngatu dia sinarahe. Ngatu dia. Dia masuk mulak ko na say hipal lala songoni. Tang tu hor benalay. Baru sebut tu na song ni dah. Song ni dia pe ka argar kasi tu horon. Suhri pudu mura-mura sude nilai sikit tu emu. Ipat tu bunyi kamu. Dak tari debe inaro ido makan si suka sele na pe. Omma ni. Ido koko masa halo na belanja. Song ni na pe argar. Sepala sedih do penene. Let tu 100,000. Makan Pak Uco selinai. Boleh ngeliat ko tu hebeng. Boleh hujalo masih kurang boleh neko. Unang adong hatang madokon. Tu dia di neko. Ipat tu bunyi hokok ni. Bolo hotel ni, hope bolong heavy sampai ku buat aku ni. Alam me pada saat nak hujalo tu, memang dah ngadong be. Ale iman ni, kalau aku suruh belanja sehari kan, ibu ko 100.000 balik nak. Lagi yang mesti nak suruh dang ditorho miak makan. Tarho na harus sigaret mu di sari hokko. Bolo ha miak kain Pak Ucuk betul. Diri na miak kali sari hok kami. Kebutuhan na di jabu ida ditorhame. Ang buho sehari disuruh belanja ho. Tor diri beli sari hokko. Lagi mesti sigaret mudang na sigaret na biasa torho. Torho nomor gani. Jauh ya ko bere ko. Uno terlalu mau cok. Oh tu dia binokon. Nah. Tu dia. Tangi butuh ngaran nyom yang tu dia. Dia biasa usip pasang tu si bain. Palay pedang dibutuh ho. Alang ko mer sigaret makin terhatok do. Salah terus. Terus salah. Salah terus salah. Anong malo ito kay nakto na mabagi-bagi-bagi ba? Ay sedih ni letik bulan. Ali mo do bang tupai ba sudi. Menur boros mabayaray mabayar listrik. Kakabulon nila dana. Apa yang ni baju belanja? Ala nimruk na disuruh belanja. Ini 100.000. So dari dia kalau naman Asal sudah itu sigaret mesti berzuni tuhor. Iya belanja ni yakon na ito na hon ni makan dah ni buat. Betul, amo tuturo na nak sayur ka ikan ko suruh makan. Kadang mo kebudi ba susun ni kami manggoreng. Kumpul ko nang sigaret to na sa dako ni makan ni. Aligi ba ano sigaret to?